Okay. Cool. Your mom loves you guys very much, and she wanted me to sing a song to Tarmelining, okay? So congratulations to you two. I'm very excited for your new adventure together.
congratulations to my buddy Koo. But before I sing this song, I just want to say something. I just want to congratulations. And just something about Koo. I basically grew up with Koo in California. To be honest, he has a really genuine, kind heart. Growing up, he was the type of guy where you could just ask for something that he has and he's willing to offer. That's something that I would keep in my heart. He was kind of like an older brother. Like you could just ask and he'd share. He wouldn't really deny you for that favor. And that's something that I keep in my memory. And I see you have a nice guy there. He's really kind heart. And this song that I'm about to sing is What Are Words. And I know that even though I'm single, I know it's safe to say that to keep a strong marriage, you need to have a really good communication, and especially with communication with God. And I just even though this song is not about God, I challenge you guys to build your relationship upon God, and God will never fail you guys, and God will keep you guys together. Anywhere you are, I am here. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you'll see. Every single promise I keep. 'Cause what kind of God would I be if I was to leave when you need only more? 'Cause what are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times and they don't? When it's love, yeah, you say them out loud. Those words that never go away, they live on, even when we're gone. And I know the angel will say, just for me and God, know I'm ready to be where I get, and I'm gonna be standing right beside her tonight, and I'm gonna be by your side. I will never leave when she leaves, only more. 'Cause what are words if you really don't mean them when you say them? 'Cause what are words if they're only for good times and they don't? But when it's love, yeah, you say them out loud. Those words that never go away, they live on, even when we're gone. 'Cause anywhere you go, I am there. 'Cause anywhere you go, I'll be there. And I'm gonna be here forevermore. For every single promise I keep. 'Cause what kind of God would I be if I was to leave when you leave? I'm forever keeping my angel close. Congratulations, Koo. Nice. 而且我最早就是到有的到我们地方在都Nyaab都是我最早我叫做是mặc tú hoa sư thổ phỏng hoa sư tà chú hoa sư
hai lượt chùa nhà cái trong thành ra tu sĩ thành ra tu sĩ nhau mình có số là trâu mình chỉ ra lên mình chỉ ra có thể là không là chỗ kia ở chỗ tận nhà from một năm mà chỉ trâu ở chỗ quá được thì là hết này kia là trâu ở chỗ là tại cho ta lo cho làm cho chúng ta choตัวเป็นตัวไม่คือจอเที่ยงไม่จะทำตัวเป็นตัวเป็นตัวจอเรียกจอนเป็นเจเป็นตัวจุดจอแล้วตัวจะกับที่นี่จางรู้เจnhauรู้เจเนาะตัวไม่คือจอไม่จะตัวมั่วชาฮะมั่วชามั่วจอเจตามตัวว่าตัวเจไม่ตัวของยาลูอ๊อบตัวนี้ผมมองว่าจุดจอแล้วตัวbản chúa tu ý cho tê toàn chúa tu ta cho lựa cho khó dùng cho tu băng để bắt ta cho cái này cho bắt để bắt tàu qua chú trâu nên chỉ một sát lớp bảo tu bắt để món nó chú tàu trâu cho mình đang không gặt li ha cho cùng li tôi cho ấp tu chú trâu tàu como já já claro eu já não tinha me tinha mola tinha me mo e o promo tinha mola tinha me mo o promo já chatli e ana tinha já chat lá to eu também le me pat ne no tu e o tu tu chao ne no se vấn đề là có một trong xe ở và chỉ chào ở và chỉ cứ bố ở nhà chỉ cứ chạy tới từ nhà là rồi lui chua lui gì ở và chỉ cho và chỉ ra cái lúc chỉ ta nó sẽ khá suy sinh giờ của trong xe hay để của tới từ nhà là rồi lui chua lui gì ở chỗ này trong ngồi cũng ít hơn xài ở chỗ này của chiếc khá xe khá kỳ là những người lúc xe đấy của trong xe và chỉ cho vấn đề sắp là của cho nó bé lúc tuổi trẻ bé bận chân rồi bé từ sư phụ cái bây lúc trong giả sử bây giờ chúng tôi lên chơi tụวันนี้chơi chơi ở này chỉ không nào là bắt lòng món nào cho ở tụi mình nhọ ở trong xeวันนี้chơi hai bây chơi ra ởวันนี้nhưng chơi ở này chỉ là chỉ không nào hậu kia là chỉ bắt lòng món này thảo chỉ phòng công hoặc là bây giờ chúng tôi lên chơi tụ cái bây lúc trong giả sử tôi lên chơi tụ chơi nữa chỉ ta lên là sư vợ chơi rồi cũng cho này chơi cho vinh dự tôi lên chơi tụ giờ chỉ chơiวันนี้ช่วยเจ้าวันนี้หายหล่อสิหล่อในกูป้าเลยหนูตาเรามาจะขอจงเอถ้าว่าชีฟงกงหงตรงนี้จะเกลูวันนี้ป้าอันนี้จีอินดูจูเราลูจูเจ้าไปเจ็บปวดเจ้าเราไปเป็นจังเราชีไปจะเนี่ยเจ้ากูจะตีจะนั่งจะจ่านี่ยิ่งตัวป้าได้ป้าหนูเจ้าให้จะป้าเนี่ยป้าเจ้าป้าได้ป้าจอเราชีจะเราคงที่เราเอาตัวมีหน่วยถ้าว่าชีฟงกงหงตรงนี้ช่วยเล่นสตู我做的我就打路，就能叫查，我要给的给，我你都讲，你直接你讲个你个姐，天个天个叫多把个空皮多哎，他把去放工放着呢，二年级你去么路来路注意，但是路大路绕，因么，只要你还少少，你还少二年级你做些多班呢，他把去放工放着呢，做给路你不着其他的是个人写出来有做的不把 decoration 喏。nếu mà tôi họ trong cha lại họ cũng xả, thì thằng bạn chỉ còn có một đứa cho cái lú, vấn đề ba này chỉ đã rồi không là trong công cơ li, hay lọ xí lọ này trong lên sự tụi nhưng ba là này lúc sẽ đỡ bao.